man ti kunani kabsat beya. Dir manang biyanang, nangato terapaap ni nanang ko kanyak. Tay di na ginrola kiti kolehiyo kina maestra ko matikayat ko ngamsan na kayat. Takayat na agbalinak nga engineer. Nagtungpalaklatan iti kayat ti inak, tapno sana makaungat kanyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay. Nay, unay meten na itasin naay mo siya raon. Mangagsapay naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas na ta electric pan? Imbag pa ni Maria Alma ta naka-aircon di balay na. Nagado apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok di ti unag ti balay Naparpari irmut na jirwar. Makapangisit nga rod matidarang ti init itarwar. Katsigod mo tanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asyak manan ti pagpupudutam. Ada kumamat aircon ta no hanak nga linaslastugan edi. Linastugan na sasawam mait. Punamat ngamin idi nga pulis ka. Namati akmat. Dati amukot nakajakpat akon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait tiawag da kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam idi nasikugan na kon. Anya pa'y ti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan saron. Amok manen titurungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayam mo. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mo. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iji pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, mare. Apay, naggapuam. Nagpalingki kan samat, Naggapuak man ijay ili, mare. Napan ko inala tay pauit ti asawak. Umadaniman nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Tais humot di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, mari. Han nga bali, tagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no, ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runakat medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, mare. Kaya't nakano tagisuro. Ngam dyak kayat, tapara laang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na, kasdi laang akurso ti alaan na. Adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, mare. Mala, panawan ka pa'y mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nila kay ko. Ala, panawan kan, mare. Ay, unayan day dya nga Mari Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab alimatan. Apalam manin ako nakbakit. Ano ko nga apalan, ti kas nga tao. Kunamlamat no asinumatan. Ay, gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alang nga rod ta ilutok dya karne nga ginatangko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kami tulat nga rodan tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isunti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambar mo na Nagado apayong kan payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Uwin man nanang, talaga anabanugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudan. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanom ijay silid mo. Tapno makainanakan na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisinak. Kayat ko pa'y timapan agpag napag na ditarwar inton awanan ti init.
Nakailiw ko ti pulo iti angin ito'y lugar tayo, nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea. Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga eh? Marigrigata nak nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasaysaya atak ka no ti panagadal ko. Oresyak nga rod. Ninanang tumat nga minti nang pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaag. Oresyak, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Ta nagpakadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kung nanitatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot, nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awamat awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga akas ti tilangak anak ki ay ayam, nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Diyamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am mo na dyan, nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lek-lek ampay lang ti makiam-am mo ka dagiti baba eh. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo, nanang. Imbag ta nakasangpot kan, Bea, anak ko. Ala, ingkagpalusan tamangantan. Nanganak kon itirwar, nanang. Nabsuga kon. Ay, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan. Amangan no armon na ka. Sapi nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga min ti pinili yu akursok. Mano atawan pa iti urayan. Ay na, saan ang mapupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ang makinubnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-iskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-iskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin, tagibasitan namat ng tinado mga kurso. Gaputa medicine at alalan dyan anak na, kung namat lang asin umatun nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dyan anak na. Baka makiasawa nga dagos, kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mat. Amo maya ti gasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dyan anak ta. Is straight to act, tapno hampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan tama nga no mabagkil mat jay anak mo kin ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamidak. Nanakonching, gumatanak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato iti bayad ko, nanakonching. Gumatangak man mo't, nanakonching. Mabiit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangag biit to'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. At iti sangaribo. Ikisayo di tantibayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan nana. Muto nga rodan data barbarya tayo libre na kano ni Mari Alma. Malang rod tayo sa nga ribula ang ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigamak matitikas di nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anyamanan ti tantanabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma.
Ay na, sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan isong nakatsakat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out tanto matlaang adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipata magatangan. Awan na. Umayak lang ko mamakiin ni istorya. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan kabalasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laang iti kasasaan. Ngamit kitaan nyo mo ta. At damot basit makun-kunakon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kinamedisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapaga-brodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tahi anak ni Mari Sharon nga Amangan kit de no saan asumsumrak day jay talalaki. Kaduan nga min abulakbol kat lalaki. Bea, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kaya ti agadal, Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdun natalatan Anya? Marigatan na ko una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kat aglepaskan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigata nak. Ano sa kun Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Sika nga rin ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngam no siyak, talaga ajakon kaya tag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulanan adi ka nagawawid, anak ko? Nanang. Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagamla ang numano ti kasapulam. Uwan, nanang. Ay, nanak ko. Siya kunti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko, doktora. Alang arudan, nanang. Adupay nga mintinaskan nga ramidag. Jak pa'y la makaawid, nanak ko. Agan-anad ka dita, ha? Bye. Nagulbud ka manan ka ni nanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't mabalin nga agawid ak akastoy ti langak. Malasin ang tityan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo't mabalin na yawid ka? Ano saan tapay lang at ikastoy? Sana balay, tawan mo't makaamam mo kadata dito yung nagabangan ta. Madanaga na, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak Ano sampay lang tagmay-may sa dito boarding house no kasi nga agawid ak. Masapol mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang ano agbalaw da nanang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano kong nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ora yan makaamoditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ada nasikugak. Anya? Nasikugan nga? Hangkaman nga mangrabrabak, Rico? Agpay suti bagbagak nanang. Ada nasikugak. Anya? No kasta? Inlimad mo te kadat no biyam? Iso? Bakit? Agparbag ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipagpakita kanyak data nga babae.
Ingga na nga ka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpos kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito'y tersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka no nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang ang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laang ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat ang makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnek nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, tanakasikog mat gaya man. Ay unay matan Mari Alma, kasta gayam ti bagbagam iti leklekudak. Namwa kami nga ichis-chis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nak ngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengam nga minan di anak mo, Mare. Di yun tumala ka ba na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rudbos-bosin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awan bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam-am no sinudata nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang? Agturpos ka nga uray na kasikog ka, Oo, nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kang tumatan. Enrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan do sigug ko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan nak tunggal malagip ko ni Nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimot ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat Nana. Bea, apaya masikog ka? Pakawanan dak ko mananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, Nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan. Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktorang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, Nana. Naklundak adagos. Ngam ni Nanang, kasta unay apong tut na kanya. Uray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diyang ananang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Rico iti abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, Nana. Marigatan ak unay. Alam, ano niya ti kurso nga kap-kap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Rico iti panagiskwela na. Amok nga narigatan, ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso, idi. Wen ka nga rod Nanang, idi kwan, kinayat na latamot. Tadi na kayo kanukayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka diita. Kat nasakit pa'y latinaka mo kinibaya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag.
Kas jay meten kinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos day jay. Di kay mapukawan itinamnama. Mare Sharon, pakawanan ako maa. Kas tamot kan kabeya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyugyo ah. Naan-anayon ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nang runakan ka, Mare Sharon, nagbalinak a palangguad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam, hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wala, abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maaabalayan. Kunaknog na nayo naguraan nak ti inak ngam saan matgayam. Dagiti anak ko tinagbali na pasis ko, tapno mapakawan nak dagiti dadakkel ko. Naragsak nga rod ti panagdan naming agasawa kat naparaburan kami iti 5 nga anak. Nagkapiamatan dagitiin nami kaniriko kat pasarayag tinulong dapayan ang mga wawir kadagiti apu ko da kada kami. Halakastan, tigayem mo, Bea. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Kastimanti ko na ni Kabsat Lina, derman ang biyanang. May papani ti asawak ti pagtarayan ti istorya. Nangato ti arapaap na. Ti kayat na bumaknang adagos. Ngam kasano nga rod bumaknang no nakasad sa dutmat. Rogyak man ti agsalaysay. Kay, kumusta jay kalkalyam akinabaknang, Luis? Bambannog na jay tatang? Apay awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali ijay. Ay, kung nagtumat ngamin kan ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagninang tumat tikas jay. Ay na, agmula kakit day tinatang ka ng protas. Tapno addan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang, tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may, nabayag kan ngagsapsapol iti kasta, ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabanog mat nga rodan tatang, kaslam masaduta kong. Ay na. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan nak nga ron. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit? Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagano ka no ti katulong ka. Anya? Iso ama siguradok bakit? Bumaknang akong iti mabiit. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot kamat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumaknangak iti mabiit. Iso nga ganos talang bakit? Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luis aya. No agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka nga. Agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam, nagtugtugaw ka lang nga agsil-silpon di ti balay? Saan mo't nga amin na bimaknang kat nagagat? At datay talaga anaswerte. Kita, tayo kalugaran tayo idi apada ang mamirmiraot. Idi nakakali ti balitok, bimaknang. Instant ibabaknang na. Isa pimanaw dan di ti lugar tayo. Di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso ay aday jada mag-idila kay. Wen, kunak lang arudan. Agpaiso day jay. Kat no damag kung adan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kastaya. Isadyak mapukawan iti namnama bakal. Patsig ang makaswerte aktumat.
Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumaknang tantumay, bakit? Papanam Lina. Inak man makisag ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan jay asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anya nga adda? Awan. Adda jay balaya, nakauldag manan. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tila'y bagbagayo mo, nanang. An-anon ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan lakan kan itag nanayon an. Naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laang, Gumagat to siguro. Nariga mo ano basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laang no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkit din, ta sumapol ka itibak nang. Kanuray saan abak nang. Basta nagagat ngag trabaho. Panawam kit din da di nga asawa anak ko. Saan ananang? Ay ayatok ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y matay ka, sabo sinaan da di nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaang. Tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga ang manmet di anak mo, abalayan. Ibagam manmet ngagsapol iti trabaho na. Kitno ka na yun kung ay bagaday takin kwa na abalayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrab-trabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan met maramidak, ta di nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan met na abalayan? Ta nagagat met idi ni Luis. Salasim madut met idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaang met tikas jay kanag iti amin nga anak kaw. Ala, mapan ka jay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina, bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga? Adda mo't gayam kinabaknang iti kayaw. Kayo nga? Adda mo't gayam na idulin a balitok kadag iti dadakkel a kayaw. Inlemeng kano dagitay hap-hapon idi tsimpo ti gubat. Anya? Saan lagayam maiti unag ti daga tinang ilemengan da kadag iti balitok. Adda pa'y gayam kadag iti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible, bakit? Nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gaputado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adun ti fake news ita. Ure inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga raw dahil dyan. Anya nga raw di tangay? Rugyak manan, tagsapol iti kinabaknang. Bakit? Adda ka maglagayam dito sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko may paramid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Kano sa dino ti pangipwesto iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkel agay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basitla pa nagura yun, bumak ng tan. Ay na, sa asawam mo. Kasano kumabumak nang kakadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka iti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, kat awan napintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalan jay likod ti kusina, tani. Kanayo na mornong ti danom ijay tunggalag tudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no andan kwarta di tadakulap mo. Alaki din umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon. Tay busag pa ito'y kape. Tatang, buludok man tay barita yo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalak man di likod di kusina. May tani agornong mo ti danom nukas di ngagdudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo.
Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid ngam kanayon ng mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalagsaw, balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok, bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Diyala sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes ngagtrabaho tapno makakwarta. Hanggang diyamot la agar arapa apter aramidon nan. Dila agbain na dya always. Mala, siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala, saanan, tatang. Siya kun, kababain mo't kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Ta kas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Nay, Luis, apay tagtagbatam tapuun ti manggangay. Tagtagaray, di ka naariwawa, taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamangan day ti balitok. Anya? Adda ngamin nabuyak akasta. Saan lang ay ti unag ti daga tinangilamangan day ti balitok. Pati kadag ti puon ti kay kayaw. Ay na, mabagbagtit kan samat at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo day tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandad dadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Ingka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Tanyat pagkit kita am kanyak. Bagtay. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijat at tao iti saritaan. Kan, sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan pa'y katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardang mo nga rudan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sana ka mabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kao. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramidon na. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agberbiraw iti adula amen. Di kay kadiag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga at sigurado pa'y anak kao. Pinadas kong day tatatang. Nagado ngay mula kiday. Hanggang nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang day dyan. Ay gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan may nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan mo't masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kaadan to Sa anak ama pukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, jaka mo Jak mo't nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tatang. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na, ay day ko inter orayo tatang. Dito'y gayam tayan ti birbiru kak akinabaknang. Adda nakalumang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanen Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay sos, ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya, agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, agudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan.
Ngam, bukudak mo't ti makalik a kinabak nang dita. Ay, dinak iramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutsin dita daga dita. Ta mga numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudaon. Narigatayon. Isublik mo't lada gusti daga ang makalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan dita. May isa kumalang ti sao. Di nakpagpungtutan. Inkakidyag mula, tapno adapitem tao. Sigurado pa ay. At damat kayang bunton dito yung likod ti kusina, bakit? Apay, di mo yung bagbaga kanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Dahita man na bunton mo dahita. Iparit kit din ni tatang akutsyak di bunton iji balay da. Imbis na bumak nang dan, di takot kayatan. Isungin ba, dada nakita ka bunton dito eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton daytoy. Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kung nalang arudan. Ala, panawan nak dito yan. Tada aramidag. Anyat ko am? Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito yan. Mapan kaniti ko na mapapanam. Yahow! Lina bagay! Lina! Ni, anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpiksa ka tang iwamon. Kita mo ito'y nakalig na eh. Babalitok ako tsara. Kung may sa atin ito. Pasig abalitok lagi tiba ka. Ah, ni, yelo mangagpay sa tikulor da. Nakalim da kita? Un bakit? Ay naambak ng tan. Daytuin tinabayagan ng inururay kaw. Natong palan ti arapap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanandya asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanuang agpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kanu ila ako jinakali na akot sara kan tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ijay likod ti kusina ha. Diyak mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kulor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kulor na akot sara kas kada tinidor ala ko ijay department store. Kat apay ngay nga ijay payla Manila ti papanan na. Kat adumot agkilkilatis ijay sentro. Ijay mga rod ti kaya na, tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadang ijay adda ijay sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagijay. Tapno adda gunggunana. Huwag nga rod nanang. Hello, Luis. Ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan, bakit? Kahit, kumusta ngay? Saan ba't kaya mabalitok din nakalit, bakit? Sinan balitok lang. Anya? Kung nagtumang amin kang ka, ordinaryo lakot sara kan tinidor dagi jay. Sa payadan, apilik agatangan alugan agawid ak. Ano? Pikimat gayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit na tulungan ng agtalon ditoy. Nasakit tinakam ko lina. Napaayak launa yan. Jack maklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amuam ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawan. Anya, at tinasayaat. Ingkagda magkin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya? Gumatangak man iti juice kan tinapay na Mirna. Nanday ito tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inakman agbunobon. Tani, panagraraap manan. Ay nakaasi ka man. Talagang agmay-may saka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagawa-awid nun di asawak nana. Manuabula nun. Apay, talaga ka di nga wanan kontak yu kang kwana? Awang nga rod na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kan telebisyon. Wano'y pusyo iti social media.
Idi pa lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan aksan nga agpanawagan nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mong hay. Pwede ka malagawi dun. Anya ka matan? Tilay pang panawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itis be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Adak dito Visayas. Diyak agawid ditan Lina. Agsinatan. Tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya. Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Sana ka mangrab-rabak. Inkakit di ikatin nagiging pampanawagan mo. Kan ikatin timpos mo iti FB. Sige, tini. At dapat ipapanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga, asaan ngagpampanunot na dya tao? Awanain. Nadadailan ti ulo na dya, Luis. Jakmat nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inananusa kiti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Gamisupay tataganas na mang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaun tagkidkid daw iti pasensya. Kapag iti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaraminak malasang kaw. Sa oray bagbaga akjay anak kaw. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awatag latan at ikasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Ha? Luis? Oh, Lina, kailiw ka o na Mabit man lang, Luis. Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit di mo't namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di na jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang edi. Agsasaw ka di dagpay so, Luis. Luis, di ko na. Saan ka masurutan? Apay nga da ka dito'y Amalia. Kastalak-kalakanakan ka timang panaw kanya. Kalpasan asin ni kugan na. Panawan naklatan. Luis, asino dayta? Ay, jak am-amo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang. Nabayag nag-live-in kami kini Luis ijay syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dayto a Luis. Anya? Ala, Luis. Pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, sikati ay ayatan. Pulpud ka, Luis! Anusan kay ti manuatawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Isa huston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Sikati ay ayatan. Jak kayatan day nga Amalia. Andernak day ta babae. Awan bibiyang kon iti dayta. Bastag sinatan! Nasakita na kiti husto nga po iti naramid da asawa. Isan na po kamutta na namin pinsan, ti panagayat ko kankwana. Iti ababa sarita na turn off akon kankwana. Nagtalinaan nga rod, ti kinagmay sakit ibalay mi, aging gaan ay ruwama kon. Alakastan, tigayim mo, Lina. Alagagayam, ditan din nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kastoy man ti kunani kabsat Juana. Dear Manang Biyanang, may papani ti kabsat mi ti pagtarayan to istoryak. Inlaklakay ti kabsat mi tagpapanawa iti barangay mi. Tatunggal mabartek at dalat tamadi nga aramidan na apakasarsaritaan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Arjay anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, kat inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan na nang? Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo.
Tanalabsan na kanu ni uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kanu ti barteknan. Sapay kumarit-karit kanu. Anya? Unayan niya, uncle. Saan kanu nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ayawid ni uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa tisang ilida ijay. Un nga road Kasano numakurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alang na nang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni uncle. Ang in-enjoy pa lang. Apay nga sinukundang matan manang kuwana. Ay na, kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakderan iti limpyo. Agtukulan tatumang mo, gapot na karo abartek mo. Agawin na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Ang sabliak nga rin dyan, balay ti kumparing Di da kakayat ijayan. Takid-kid dayang makano ti asawa jay kumparay. Sapay kulditum pa'y kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurso na niya. Nagbayag mo kami na mabalo dyan sa awa na. Amangan no si kati umuna ama ustel iti kastang aramidang Basilio. Araklatan tinlinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin ide na dyan pare mo lang. Siya kumati asawa ni Perla ita. Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kaslajak mo nakita ni Basilio ijay kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway, ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga rudan tinapan ng ipastor iti dingon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day jaka besat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan taramid na. Imbagano saan pa'y anarunot jay barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. No makatumpungay iti mang kursunada kunkwana. Sapay umanaram no kasjay anakainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y lako makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang kwana ngay? Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linugubanda ka no ijitersena ni Tonet. Karit ka no ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay nabarbartek manin nakarit ka no, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano'y sulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa. Tano saan, ang mga noan yan tinapasama kini uncle. Aray ko, Jack, ba't may mulagat ang dagat imatak? Aray ko. Anya kami tinararamid yung aya, uncle. Ay na, imbag tayo may ka-RJ. Tano saan, ang mga noan yan tinapasamak kini uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan ko na. Imatak. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawidan ng uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang tunik. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. 5 anak sapayan. Tumakder kayo dito ng kal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na uncle mo. Tama nga nagsubli na kita ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni uncle mo, RJ? Wan nga rin nanang. Diyak matan makit-kita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan nanang. Nay, apa yan?
Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulaw ka. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Nagsagit na tiyan ko. Kakapisutak. Matayak sa mutin manang Juana. Archie ka anakan. Ay. Mapungsat sa mutin di angas ko. Diyo itulok Uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni Uncle. Sabalin tilangana. Sige, anak ko. Tanyati ko na tay doktor nga, Juana. Matay ka din ni ading ta, Basilio. Saan pa'y siguro, manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayaan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din, to'y ayan ko, manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado ka aya alangit ti papanam no matay ka? Gapo iti kaaarak mo, umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan, tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy di bangkag ko ay. Dapat doa akal din ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasalungat tatay nuwang ko. Ang may samat tayo jay. Paggunwaan yun tulatan ano ko. Ay, saan ka pa yamatay, Basilio? Ila ko tayo kay didagi jadingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray jinwang laeng, agbating jay dua akal ding. Piman matay nuwang kau. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga rod ngay. Basol mo matlaeng nga. Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, sino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan, kaanakan. Ha? Kastaya? Ano, tinamiris ko, abindot ko. Gapo, itinangag ko kanakwada. Kenapa ba na makaruwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog pati biyag ko. Katrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot siyaw. Wan ka anakan. Nangibati da pa yung arod iti Biblia. Tapno ada ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo lang ti madmadlaw ko. Nga anya nanang? Manipod idinakaruar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanen nga agin inom. Saanen amap-mapan ija istor ni Tonet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga rayta nanang? Tanukas jay a Domingo. Saanen nga ija ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Aya, ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uleng. Ni do na nga anak mo. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni Jay Arngay mo at Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, manang.
Idyan tayo nangitindakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad nang iti nakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, wana, agam ang mga usamot ti kabsata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana manang uling. Panagkuna, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa manang uling kan manang wana. Nay, apay ngaya pagidemenda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, ta ikararagan kayo. Alan! Ne, apay asinurot nak dito'y kusina manang uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan ngagsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga tayo merienda ko na mga isaganam. Awan. Kung kunaklaang dayjay, tani matuo ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsat ta kabagays. Mangas kasabamot tan. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man at tila ibagbaga manang. Manang wana, manang uli. Ayan yun nga eh. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan timapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamukan namang sango kang kuana. Dinakpanawan amanang manang uling. Di kay paymot nakaluto na nan. Anyat inarami jo aya. Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaba ni uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan kuana. Tamangan nuan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng ah. Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, uncle? Unsa ah. Makapaikawa mo't niya, uncle. Angam kit di, maragsakan ak ta nagbalbaliway. Una, nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na. Mailiklik pa, iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, uncle? Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Adun sa ti bisita da ita, uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana balay, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yung tulaang ti mapan ijay, uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Jak kayat nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas na ita. Ken adaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken adatismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mo, ti kasta nga aramid mo, no di mo kaya ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumano dita. Mas masagitan nagsamay. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka ditoy, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amok isasabag. Amok ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo. Da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon.
pala sa batang dita. Lugubandakan. Uy, lugubandakan na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi, tikas ka nga aramid yo. May kayo kakalo. Lugubantay lang ang talagay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iji balay da tatamulo. Apay, anya man ang tinapasamakin ni Uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartek da gijay ikas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudo na anak ko. Apay ngamin nga ijay pa iti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Ita tanagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kin ni Uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya. Isumliksan tay sigod na bisyo. Ha? Ay ni saan akabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay nga yakastoy. Agbalbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublian dagiti bisyom. Ay, wen manang puno na ita. Panubok la siguro na ito, oy. Siyat mo, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, jak kayaten, ti aginom, pare. Dadailan ti arak, ti bagi tayaw. Usaran tay kuma, ti bagi tayaw, pare ti pagayatan, ti apo. Anday taka manay. Tilalablabi naman, paray. Makaisa, makatalagakin kan. Lakay kan, pare. Agpada ta lakayain. Dandanin ti panangipulang ta itibiyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak, pare. Nanang, iso ni Melanie. Nobyak. Naibag nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di balay ni Melanie, Nanang. Ay katwan awan mo't mangipari, tanak ko. O kasta, adan nobiam? Wan, Uncle. Kay, anyat planom. Ikasarmon, tinobiam. Wan ko ma, Uncle. Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, Uncle. Maturog di balay. Anya, lukas ta nga ron. Di kay agkaidda. Ha? Apay ngay, Uncle, kat nobyak matan. Uray pa'y. Basol no agkaidda kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka ngagbasol? Manang Juana, di mo itulok ngagkaidda da RJ kan tinobya na. Ta basol na ita. Agkasar da pa nga umuna sadan to agkaidda. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta manang. Ay kwa. Makimisa kamot ngamin. Kanagbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit da ngagkaidda. Nasaysaya at lapagawida mo dyan, nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Apay ka di, Uncle? World song na ita. Nainlubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Sana kakasta. Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo.
Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang kuana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintraw. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atalo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang kuana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkawkawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, uncle. Nag-OA matan. Amin matlakit din, pakibiyangan na. Dilawan na amin na tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun di ulitagyo. Makapaunget mat na maminsan. Ta nalabas mat ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadungay bagbaga na. Sumanermon. Uray ko man, no di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay-an yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wan ang nalabas mo ti kina-stricto na. Wana, anda kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan di ti balay. Nagadunto man ang madildilaw nan. Baybay-an yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam niyo, anak ko. Kapoy ti panagbalbaliw ti kabsat ko, ado ti gimura kan kuana. Ta overacting kanono daduma. Nga muray no kasta maragsa kanak. Tay ni dyan na nagitibisyo nakat saanan nga agpapanawa iti barangay ni. Alakastan, tigayam mo, Juana. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, day drama tayo. Hello gagayam, matutudong aldaw na imbag nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikabsat maring saan napudnuan na gantintay patangatangay drama kanibasay tagundaway. Kastimanti ko na ni kabsat maring. Dear manang biyanang, nakababain da ito ngay nakpay drama kan kangam sana balik ko nak, tasan matapud no tinagan nga inusar ko. Naimutak, ngam nalaingak ngagdawat. Day taman nga rod, ti pagtarayan, ti istoryak. Rugyak, ti agsalaysay. Nanang, kurang pa'y matibus-busag akwarta. Kasanungatan. Ay kat agdiskitar ta, anak ko. Inak pa'y laumutang kin ni Antim Amaring. Naimbagaan, adda kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na idikalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na, tanatyambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang, da kayon timapan, tamabainak nga umasidag kin ni Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama, lepasak latay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad na awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy. Umasidag kayo mat kanyakon. Awana hindi kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Sana para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kandi mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay saan na nadidigra? Ay sawan latamukaon. Jakpat siya na makabrod dayjay. Sigurado mat siguro dayjay yun, manang. Nawala tamukon kunak manain.
Basta awang kwarta ka may pautang ka, iso pasensyakan ga right. Sige nga rod manang, agyaman aklaangan. Kamaudyanan na, nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad nanang. Imotang kakankwana. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosan, maka-flight akton nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan, kasi dadaan at tumulong. Ngamday mismo akabsat ko, naimot. Bayadan tamot, saan tamot adawatan. Ala, baybayan yun nanang. Ti amon siguro ni auntie, sa anak ama ka-abroad. Iso ama buteng ngagpautang, taamangan no saan tayo ama kabayad kan kuana. Huwag nga taa, alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan Donita. Jack pa'y rinugyan, insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laang. Rugyam kit din tap numalpasan. Awam mo nga rod kwarta, kinsan. Awam mo pagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talagang interesado ka, insan, madiskitaran day ta. Talaga akayat ko, insan. Tanagrigat ti biyag di ti pagilyan tayo. Makastrak ka ngagpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamot tag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di, insan. Uwin ko mga rod, insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsen. No kasta, maka-abroadan dyan anak. Mau ka ba, guys? Wen manang maring. Flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan na mangitulod kan kwa na, tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo ngamin ijay airport. Wen no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atid ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi, ano kasya long trip? Wen nga rod amanang. Kaya't nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daing jay kaanakak. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na abroad. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, taado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak kayo pa ang Auntie Maring. Nakamabain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kaday tawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kayat dano maramananda. Tanaimas ti panagdadaing ko. Kagkasanungay, agan-anad kay ti biyahe Gracia, kanakan. Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kankawan. Nakaskas daw matday di akabagis yun nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Ta idinaamuan nang ag-flight akon. Kasla si Ming patmutan. Katila mait-itid na pa yung ipagpabalon kanya. Ay, jakman amo iti dayjay nga antim. Mudi nga min dayjay nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di indad na adaing nanang. Adapay prutas kanat nateng. Kat, alaam amin dagijay. Saan nanang? Tanadagsen. Ibatik dagijay. Ngam di yulatan ibagbaga tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga roda anak ko. Naka-abroadan ni kasinsin mo Gracia, Donita. Wen nga rod tatang. Naimbagpay kat ni insan ko ta nag-flightan. Kaya't ko kumamata ag-apply ngam awam magkwarta. Ay kat no interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Anda nga tamang pautang kada tayo, tatang. Dalat ta siguro mo't Hanggang mapilpilitan ka lang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta.
Tauray sa gabasit no maurnong mayat. Alamang nga rod, tatang. Tay karigatak man tagaplay. May saka mga guutang, Roday. Ha? Karitam to matagpabrawd ka awang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita manang maring. Ibaga amtasanan nga gabrawd. Gastos laang dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Itaam namidwa na peke ni Gracia. Nakatsambalangan iti may katlaw. Isuan na panag. Saan mat siguro manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam. Tanigusyan ti da amin. Ad-adumo lang amang ti kwarta da ngam siyak. Tano siyak, adang amin yor orno ngak. Isa pasin siya kan, Ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabulutan ka kano iti busbusam nga aga bro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atom nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad ka mutten, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan ang napupuutan? Nairemedyo mutlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwan anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed. Da kayo magayam, Ruday, Donita. Ang apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kanadamodak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang. Itulod kon iti airport. Orayan mi tay inarkilami alugan tayo so timang itulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay ngaya di yung bagbagata nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uray saanan tadaing, ante. Ako na yung baglabalo na medyo abroad. Kaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa'y amuanti. Oh, imposible. Adida yung bagati sweldo yung ijay. May mayat matla ang nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Akait, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kan tulaki de. Na narakupang ka man Donita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat wan. Di ka agdanag, tailaklak kay ti kararag ko. Ay, agyaman ak nga rod auntie. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam ang merinda ang mijidalan. Nagluto ak iti suman iti rabi Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasin api manaw tatang. Ngarod sapay agtaray. May dugmam tulang asa. Bigla mo ta siming po na ante. Nakasupsuplada iti umututang tayo kan kuana. Wan ngarod ala, bayam latan niya ti makitam kan kuana anak ka. At kasanungay, kabagais, agpaw-pawi mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga roden oray pang lunch lang iti sentro. Ha? Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubigat. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamot ti katas ng dolyar. Ha? Mala mabiit laeng aron manang tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos ka pa'y laeng. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang.
Kabagis Ruday, mano ka di bulan nun ni Donita ije abroad? 5 bulan nan manang. Ay kat, nawadwad mga rod turnong nan kan urnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang na itimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan mi ngagbayad tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kalo kayat mo ti umay kambangan e balay ta agluto akiti pangrabyan ta manang. Ay, kwa, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay, ijay mo restaurantan na. Alan mapantay dya sintro, tayo ijay tangag dinner, kabagays. Agarly dinner ta niya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings ko na nga around. Ay ka, mapantang around manang. Awan problema ito dayta. Nabsog ka matlaang, manang. Ay, wala Ruday. Ay na, iso na laang ta. Problema nun nyaman ti masidain to nagsapan. Dumagas taman ije palengkay Ruday, tayin tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengkay ti kastoy nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo ta na, kan nata nga sagpaw na. Ay, katuan sige, kuyugan ka, manang. No kasta, inlibre mo ni manang, manong. Wan, garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Adun to man na may bagbaganan no ka. Pasaray ag text nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaungat pay. An-anwag ka no ti ado a kwarta no jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kabsat tagaret. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayad na kadagay ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kabsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit at nakabrod dan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako na matlan dakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Awatin talatan day kabsat ta ading kao. Saan ta kumaagurguraan? Saan matkit day, maibagak laeng manong. Hello, nanang. Ada ipawit ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak ko. Katun uraya kanak ko. Ninagana kong ti karga di package, nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ka. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na, nanang. Kan uray ni Uncle Rudy. At itad ko kan kwa na. Ngam, siyempre, at adulat ti para kada kayo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Sige nga rod, nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gaya manang mareng. Nagsapakan ngay malatew. When man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay ko nam nga isasangpo di package nga ipaw it ni Gracia. Uwod manang. Malasumrag kayo nga raw. Agyaman nak. Anyat maikape dito'y balay yung ay. Adda kamote kun mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti kapim. Anyat serbiti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay wala na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak matam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapankalat ta iti papanam tailasin kunto tay paraken ka. Ay isan, urayak langan tanay, narega ti maunaan.
ang mga noalaan na jay para kumakanyak. Kano andan jay package, lukatan tayo adagusan, garay, tanag dardara sa akwan. Ay, ditoy. Kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangin na jay department store. Naimas dagitoy. Ay, adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kana kanta mo dyan nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na ta naala kong tay kukwak. Tay kumalang na inagan kin ka ti alaam. Ta urayam ani garit ti mangted ka dagita, no ikan na ka. Apayaya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag na na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading dito eh. Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi ko matoy package na nana. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yo dito yan ta. Sana makadanon tilugan iji balay da. Dito'y maalang amin ti pangibat-bat tiyanda iti paw ita para kankwana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Adito ti pangibat tiyan nyo iti package na. Kabsat yo ka din ni Sir Rudy, nana? Wan, siyak ti inaw na kabsa na. Sige nga na, tanay. Ada pa'y itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabit lang nga rod, tada ipapirma kada kayo, nana. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simang part, manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi kasta ti itsura na simang part. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya? Nalayawin mo ta package mo kabagay, sanay. Makatudtudo man na yun. Uray kompormento la maitad mo kanya, kaun? No ikanak, thank you. Ngam no saan, ayos lata kabagays. Hello, anak ko. Naawat kaun tayo package. Ang yaman nak Nasayat nga rod tatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam dyan pawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Awan mo't nakita akas ta iti package, anak ko. Ha? Ala, adda, tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nanginan ti balor dagi jay. Ninginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabas itapan nyo. Naikarga iti box day jay, tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kun nabalkot itinalabas itapan nyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasakti mo na anang lukat iti package? Ta nalukatanan ni dinapan ko inalay di balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga minay, dinapan ko inalay di balay da antim anak ko. Di mat imbagakkan ka, asigo dan na nalukatan na simang pati package mo, Roday. Apay asyak ti pagdamagam ngay. Diyan nang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day dalan. Manang. Apay atapa, masyak ti nang lukat iti day jay. Pagatapan nakakabsamaw, pabasulan nak. Mala. Di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaang. Saan ka pabpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko tantisan niya pag kinaawatan ngagkabsat? Kasta oray ti pungtot na kanyak. Kat nagdamagaklaang matanak ka. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor day jay no may lako. Kan pakalaglagi pa kiti nasingpet nga amok. Awan maramidan tayon napukaw mutun. Pasensya ka nanak ka. Awanak mo't nga mininisimang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo, tatang? Nay, imadumot ti tarakan mo aburias, manang. Pinadakkel mo pa'y gaya mo to'y kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartarakan nakitibabaw. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan.
Limlimala ang idititarakan mo. Ngam imadumutag. Agad talaga kasta Kayat ko tagpabaknang. Iso gimatang iti adu at araknag. Ay nawanan. Apa na pasabag tinastoy. Apa yan, manang marain? Anyak sang sangitam di takulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mata na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agrara-ira sakit ti baboy. Ha? Allah. Naudatal na matamin. Apa yan? Ay, nagsakida nga road. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanun nga tipunak. Awanan nalugi aklao na yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagadok ti ginatang mo atarak na. Awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay, sumrak ka amanang. Ading ko. Apa nga imarakop ka? Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuto nga kajak mawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw? Anyot ipudnaw? Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ha? Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok day jay kat isutinggatang ko itinagado aboryas. Anya? Ang mawam mo lang tinagmamaayan dya tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kon. Ay awagam man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang kang kuana ka bagays. Sapay kumata mapakawanak. Kunak nawanan pagbaliwak. Kunak ni bakbakit ko latan tikas jay nga ugali. Ngambaya ti panagbakit ko Ma'am Amiris ko dagiti bidut ko. Mababainak kadagiti kakabagyak. Tunggal makitak ida. Gapoy ti tratok idi kadakwada. Ngamkit di pagyamanak ta nasaya at dalat ta kanyak. Alakastan, tuyagayim mo maring. Alagagayam di tanti nagpatinggan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama tuyagayim yo, Jenna Almoite. Isagsagot po ni Papa Imutlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.